The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngwemukele elihlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela ke nokwazi iphumelele wakadlamini umphane nkosi wakibo bamfa benkosi bakavelezizweni khona eMangayani. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela kwethulwa ngalokho semthethweni kwesakhiwo saDebedebe eTintuthwini Footbridge khona enkundleni yaseNkhaba kanye nenkundla yaseSpiki. Sakhiwo ke mbukeli lesitawakhiwa ngibo baka Micro Projects babambisene kanye nabo baka Engineers in Action ngemali lebalelwa ku 1.5 million emalangeni. Sitawuphinze sive ke mbukeli tinqinamba bebabhekene nato ngako kweselakala kwakhe lo Debedebe. Asingene ke mbukeli elihlelweni ngethembe kwekusi udalithokotela kakhulu. Sivele singaphansi kwemiphakathi lemithathu lengaphansi kwetinkhundla letimbili yaseNkhaba kanye neyaseSpiki tihlasitaso sekumadvutane kutsi tivakashele tindlebe kulandzela kutsi baka Micro Projects babambisene nebaka Engineers in Action bathembise kubakhela Debedebe emfuleni lomkhulu iNkomazi. Kuyavela kutsi lesive bese sihlupheke iminyaka neminyaka kangangekutsi nebafunzi betikolo letakhelene nalomfula bebaphoceleke kutsi balove etikolweni nakunetikhukhula ngato tikhatsi tasehlobo. Lo Debedebe lobitwa ngelaseTintuthwini Footbridge utobita imali lebalelwa ku 1.5 million emalangeni kanti kubhekeke kutsi ube sewuphelile ngenyanga yeNkhwekhweti July kuwo lomnyaka losetulu. Nakuphakanyiswa lokwakhiwa kwalomsebenzi baka Micro Projects bebahambisana nabo baka Engineers in Action inkundla council yaletinkhundla letimbili letitsindzekako lokuyinkhundla yaseNkhaba kanye nayo yaseSpiki. Sihlalo walelikomiti lalomsebenzi umnumzane Morris Motha uthi sebavele balibheke ngalabovu usichazelana ngato tingcinamba bebabhekene nato ngako lokweselwakala kwawo kulomango wakubo. Uthi balikomiti babonga lokuthi kude tingoti tekwemuka letabikwa. Bebe tikhona tingcinamba. Tibe khona. Kodwa nje tisethusile noma tingakase tabulalwa umuntu kuthi mhlawumbe uwe khona la itulu wawela phakathi emandini. Bekuba nje ngilokuthi emandi seka alithethe libloho noma ke aliguqulile. Longala ngesheya kasakhona kwelela ngesheya bese sekuba ngiloko lo sekuvisa abantu noma abatali buhlungu esigabeni nje lesithi sinebantwana labasuka eMalanti labaya eLumaneni Anglican Primary School labawela khona la kulo Debedebe bese sebathola ke lenkinga yekungakhona wewela umali kuna ikakhulu kuleli tulu nalinile but nje ebusika kuyaweleka kona kube ngilokuthi nje sokudzinga ushe kuvalwa letikhala letikhona njengoba ubona kunetigojwanyana. Umnumzane Morris Motha uthi ubonga kakhulu baka Maloloja Game Reserve ngaleli galelo lebangani babo lebebavakashele leli labakukhanza kukuhle ukuthi bamane bakhele lesive lesakhelene nale Game Reserve kude kuthi siphephe nasetingwenyeni. Lesakhiwo salo Debedebe labawakhela lesive nyalo sewujike wabasifu kulesive. Asesiphelelwa ngemaplango sekumango ke ibambene yomthathu bese sesifaka ke letikodwa ukuthi kube bhethe letikhala because sinebantwanyana labancane kakhulu. Le kube nje bengive kahle noma bengijabule ngakhona kubamba thishela ngangitsite akangaba xoshi namuhla ngoba naba isikolo siyavala. Kube ngithite nje nyalo akangewetele kube siyababona nalabo ukuthi kuwela abantwana labalihlobo lolunganani ngiko ke sibese siba nesicelo emaparlamente ethu nakubangena kubo Micro base basihlanganisa nabo Micro kuthi nidzinga luphi lusito niludzingelani sese siyachaza ukuthi awu ngesikhathi selitulu kuba nawo lokuyinkinga
libloho lethu libe seliyaguquka ngetikhukhula tetigodvo bese bantfwana bahlala nangabe lina liviki lonke sidibane nenkinga vele kubantfwana liviki lonke kodwa nje nyalo ebusika siba nje nekukhululeka ngoba nalamanti njengoba wabona tsatsethu asuse angasila lasonzele njengoba asonzele nakube nje bekungisebusika mbamba bonga naphansi celeni kwemhlabathi mhlawumbe bongabona kusale nje kuthi 2 meters uyawufika phansi la aqala khona. Umphathi waka Engineers in Action lapha eVeni, Ana Jovanovic, ubongela yena hulumende ngekuthi abe netinini takhe letifaka ekhatsi lenhlangano yakhe. Ana uthi lobudlelwane bekwakha labotebetebe velonke waqala ngeminyaka wa 2017 uthi libhuloho letinyawo labacala kulakha lisenkundleni yasemaphalaleni. So we are here today to finally launch the Tintfundvini suspended footbridge. It's been several years we are in touch with this community. And I believe my colleagues were here in 2021, in 2022, in 2023 to check what is the status of your current bridge. And then finally when we visited in 2025, we realized that it is time. It is time to build a new bridge after 20 years. It is time to let our colleagues from Malolocha to breathe a little bit so they don't have to constantly repair it. And it is time that these communities have a safe crossing for your school children, for your families, and for everybody else who lives in Pigs Peak and Kaba area. We have been in country for 9 years now. We've built 36 bridges all around the country and we're currently building 3. Lo tebetebe losabhekwe ngalabovu sibili Tintfundvini footbridge sowutokuba wemashumi lamane 40 uthi lenhlangano yakhe yaka Engineers in Action seyisebente nesive lena emimangweni iminyaka leminyenti ubonga naso sive ekutheni basebenzisane naso ngekutikhandla. The Tintfundvini suspended footbridge is going to be number 40, so it's a big jubilee for us. It's a big number. And so far we had experience working with many communities around the country. And I'm very, very excited to work with this community because we had so many meetings so far. We spoke about safety, we spoke about preparations, we spoke about what is important to be done before we start. And I have always seen a huge number of people participating in these meetings. And that makes me very positive that this is going to be a successful project. However, this is not going to be an easy project. We spoke that we have to start earlier. So we are launching this project before everything else that we are supposed to do this winter, because we're expecting some issues with excavations, we're expecting some issues with crossing of the cables and material, we're expecting some issues. So we're trying to anticipate and make sure that we're actually going to be able to launch this bridge on July 16th as we promised. But in order for that to happen, everybody needs to be here every single day. Helping our engineers, helping our volunteers, making sure that safety is in place, making sure that material is here, and we need a very strong support, which I honestly think we will get. So far, the results were great. Umnumzane Siphiwo Nhlapho weluhlangothi lwaka Engineers in Action lapha eSwatini naye unxusa sona sive ekutheni siphume ngebunyendi baso nasekwakhiwa lo tebetebe lathi lokho kutokwenda lo msebenzi ukuthi uphele ngesikhathi lokalelwe sona njengoba kubhekeke ukuthi ube sowuphelele ngenyanga ya July kuwo lo mnyaka losedulu. Lokho kuthi namuhla microprojects na Engineers in Action ete khona la eTintfundvini atolonja lo msebenzi lofana nanangu lomkhulu kangaka. Siyawulonja nje namuhla nasilonja iproject ke vele siyesibese asupportisi emaseko. Kwevikini lelitako lithuli selivele seliyasuka malangene asivele sisho namuhla. Kodwa nje mina sengibeka nje ngesithombe lesikhulu ukuthi
wena nawe salevele namuhla uhamba lobeka sakutule kakhulu atocetsa lovunayo kavuna acetse leliviki lelitako sekuvele selisukile lithule malangeni. Sithunyiwe ke njengoba nathi ukuthi umsebenzi lo njena awufane nje kube ngumsebenzi lo umukelako ungummango. Kune process letsite lokufuna uhambe yona lefaka ekhathi i-application process yokuthi uhambe uyocela lolusito kuye hulumende. Buchopho bakaNdeva umnumzane Jabulani Dlamini uthi bayinkhundla council yaseSpiki kuyabatfokotisa ukuthi lo msebenzi wakwakhiwa kwalotebetebe so usecophelweni lelisetulu sibili uthi emaphupho esive lesingaphansi kwalenkhundla yakhe asayafezeka. Uveta ukuthi lo tebetebe utosita tinkhundla letimbili le yakhe yaseSpiki kanye nayo yaseNkhaba. Uthi imiphakathi letozuza kuwo ifaka ekhathi wakaNdeva, Malandi kanye newaselvinjelweni. Sijabule kakhulu ukuthi umsebenzi sokuqala sijabulele ngalesi ngeke sikhone ukukulinganisa. Ngingwakadlamini ngesibongo sebashido ngimjabulane. Ngiqopho bakaNdeva. Ngimeke esigabeni senkundla yaseSpiki ngekuthunywa abantu labadzala umhlonishwa babejabulani Mabuza nendvuna yenkundla babevulakade. So ke ngitawuthi esigabeni senkundla sivaleke kakhulu umlomo ngiyawusho njalo. Ekuthenini kunetinto letimcoka lekufanele ukuthi ngabe siyadenda thina esinkundla. Kepha ke ngenxa yesimo sekwekuthi enkundleni kude lutho lokukhona ukuthi sigijime siye kuma ministry la khona siyofuna lokho lokungaba lusito emangweni. Kepha ke ngenxa yokuthi simo sahulumende sibucayi ikakhulu kade kuleli tiko la kaRhodes ngidawusho njalo. Sibucayi silukhuni kakhulu uyabona lokho ukuthi kuyabhetha. Nawe uthi uyala kulama RDA la khona la bakutshela ukuthi sigulumba. Ngiyabona basigcina nabo kuleminyaka leya sekwababede nje tigulumba. Simo nje singiloko. Sibhlungu ke njengoba kushiwo ukuthi kuleli site la lapha ngesheya kudzingeka umgwaqo uyofika lapha. Kepha ke asikaphele amandla asikemi sisebhizi nje sisehla senyuka ngoba nathi sinaso lesifiso sekwekuthi lo msebenzi ugcine wendeke kahle. Indvuna yenkhundla yaseNkhaba umnumzane Sabelo Dlamini ubongela lesive lesingaphansi kwenkhundla yakhe ekutheni naso sizuze kakhulu ngekwakhewa lwalo tebetebe lathi umlangeni lesive salemiphakathi lemithatfu bese sihlupheke iminyaka neminyaka. Ngicela nje kubonga naba lamahlahlandlela lokuthi size sime la sifike sonke sibuthane sonke lana kube nyanza kunemajaha la ngi2 la ngi3 bekaphe ashaya enkundleni. Ngalesimonakalo lobuvela lapha endasi kulo tebetebe. Ngithi lapho nje angibe nako lokuthi sibabonge ngoba nathi siyinkundla yaseNkhaba. Bathi nabasishayela awusagijima sabathe singqunqutheka lena. Singizakasa akaKopho ebaneka tandla bakaKopho. Sabathe sekhaya sitawusitwa ngibani ngoba ngibo labavala lamandi ledamu lendazi kuze kukhumuke ukuthi ngala. Sasangana vele sazula kakhulu. Bona bashaya iqingo kithi. Bashaya iqingo eSpiki bashaya inkundla eNkhaba sehluleke ukuthi sithini. Kubonga kubo babe ngoba thina siyinkundla bongosi ungatibala tinkundla seSpiki yaseNkhaba siphethwe kakhulu ngimiphakathi. Imiphakathi osekuvijelweni waseMalandi nala ngesheya kaNdeva. Siyacela bongosi njengalokho basesithulele lo msebenzi omhle kangaka. Awu asho lunga leParliament ningalibhacela nabuchopho nibhacele nabo bonke nibabhacela. Baja indlungulu ngeke nikhona lokuyibhacela. Sicela lokho bongosi ukuthi lenhlonipho ihambe embili. Kulo msebenzi lomhla kangaka mkhulu kona. Siyakholwa ke thina siyinkundla yaseNkhaba ukuthi awu asiqala ukuthi basakhele laba baka engineer in action laba bake basendela khona la ngendasi ke sabona ukuthi babamba kangakanani bongosi akusibudlalo la.
Lendvuna yenkhundla yasenkhaba umnumzane Sabelo Dlamini inxusa sona sive ukuthi siphume ngetinkhani sitobambisa hulumende wembube kulomsebenzi uthi senta njalo kutokwenta ukuthi lomsebenzi uphele masinyane ngekuphatima kweliso. Uyakhwiqa nabathi nje lamanje kumele siwangede bongosi awu mhlonishwa nathi fasilethe flaga nathi singede lamanje kuyabida kulamanje bongosi kuyakhamana uhamba ungasakhanuki bongosi siyacela vele noma ngahambeki kanje but ke sesithemba bona bomhlonishwa lababili bongosi ukuthi kuleli sito labasithulele lona lelikhulu kangaka lokungahambeki ifike la awu seletinkundla letimbili setawusukuma bongosi kuthi manje kufikeke lama truck akhona kufiletha letinto la alethe konke la ngithi ke bongosi ke sicela kushayela yetandla nangu micro project shayela intandla bongosi micro project uliphiphile livela kangwane usiphiphile kuma projectini la khona nibofakazi lonke ukuthi imali betifika kadzeni tifike tinkundleni sithenge amapipe sithenge lemathanga kubole lapha ke kulandwe umuntu leka wesatosebenza agcine emkhathini indlu kubole kulahleke ama door frame kunele ukuthi uhulumende athathe imali etinkundla ayifaka ama project nama project aphakelwe hayi bongosi kuyabonakala empili bonakala lela sikhamba la khama khona emuva kubonakala nasembili emaningi ama-project aphakamile tikolo tiyabonakala dihle kakhulu imigwaqo nakukhongwe emigwaqo nakwakhwela botebetebe kusibuko ngila khona livela kangwane lithi gabha khona ngiloko bongosi ngithi nje angibabonge nalaba etintuthwini kulomsebenzi lomhlena kangaka ngibongele naye lilunga leParliament lethu babeshiba ngibongele nabo bobuchopho labangaka lababukela umsebenzi ngibongele naso sonke sive bantu labadzala wonke nje umuntu ngiyabonga kakhulu bongosi ngicela nje ukuthi siuhlonipheni lo msebenzi subambiseni kahle ngentuthuko sifuna ukubona uphelile amalanga laba wabalile bongosi awu nathi sifathi sisukume sikhwice. Lilunga lePhalamende lenkhundla yasenkhaba selibeka yona inkhulumo yalo kulombuthano lacala ngekukhuta lona lwandle emakhosini ngalesipho salotebetebe lathi umhlonipha Hope Shiba sebawubheke ngalabovu njengoba utoshintsha impilo tesive sengwenyama. Bongosi ngijabule kakhulu kuthi lize lifike lelilanga leli kufundwe na incwadi leshoko ukuthi sicelo sethu siphumelele sivumelekile ka micro neba engineers in action sekutawuqala kwakhiwe leli bloho letinyawo ngathi nje asishaye nitandla sishayele nje lempumelelo ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi sine singaplana kodwa lophumelelisako nguNkulunkulu kuthi sekuphumelele ke manje sishayele emazulu nje tandla sishayele nalapho sithe sihamba khona sicela kwaphumelela bongosi ngicela sishaye intandla nje kukhulu kimi nje namhla kuthi angithi loku sekuphumelele kunje bekuthi nakunaleti imvula letinkulu kuqwala lamfuleni aqala lamantu atsinza lo tebetebe lo sekahliphikile lebesinaye bengalali tinqingo ngikhanze ma voice note nemajali bekakhona la hey bekavela bike kuthinyanza leyo mhlonishwa sesibheka phinyana bantwana baye esikolweni naba sihlethi nabo la noma ke kufuna sibagibelise sithola imoto siyojika le sihambe kumbe 8 kilometers kubuya nje la ngesheya labawela khona ngetinyawo awu sithi ke siyadumisa kakhulu kibo ukuthi nabo basithinze basihluphe sinkhundla sisukume sigijime siyolfuna lelisito setala sabuka sabona vele ingodi lekhona la ngahamba ngayithula njengoba injalo ka micro ngayithula nakubakakopa khana bo baqolisa bathi bede labangasita ngako lokunganani
kude kahle timali ukuthi bangakhala omnye debetebe bamlungise lo. Sekaphetha yona inkulumo yakhe kulombuthano, umhlonishwa Shiba wase ubongela nalemiphakathi lemithathu letozuza kulesakhiwo, lefaka ekhathi wakandeva, Malandi kanye nawo waselvinjelweni. Ukhulumile Sisizinhle bekabeka ngalo lwesilumbi. Washo ukuthi le project lena kuma projects la wendile lang 39 ilikhuni kakhulu leyethu yes40 uthi it's the most difficult one. Ngo ankoqela noMaslet lapha wathi ngenkinga yematshe wathi tawuhamba ize idzinge kwesinye isikhathi iblasting lekuthi info lebetingekho ku budget. So ushito kodwa uthi bazama ku organizer konke lokho kutawubuya ku budget yangesheya laba volunteer laba volunteer ngako futhi sikhona ekusitakala le project ibe impumelelo futhi kube ngiyo leqinile lesezingeni lelitasithatha leminyaka lengetulu kwale yengaku 50 uthi ke kutawuba nalo blaster naletinye nje tinkinga letinengi uthi ilikhuni kube bekungasika ukuthi banelithando nathi nalo kuqela kwampingo na DPM awulena vele engenye ngabaya hokisi kepha ngekuthi bayasithandzile batawuqhubeka kumatima bayofika egcineni. Ngithi angikusho nako lokho ukuthi vele ilikhuni nitobona lokuthi siyithole kalikhuni kanganani bebangasiniketa nje tizathu ukuthi eyingeke kwakheke ngalendlela lesakha ngayo ngako asiphumeleli bekunene kepha ngaloluthando labanalo bathi teke batawuqhubeka bangihlebele ke ukuthi vele kutawutata ivakashi emavolontiya labuya ngesheya baqele ukuthi siwaphathe kahle kuze kuphela umsebenzi aphephe simake sure ukuthi kude nje ingodlende kalako bayaphepha abakadulike njengoba babuya ngesheya ukuthi sitawusaba ukuthi sitabaphani batawube badla lesikudla la emakhaya batawube bajabulela lo loku traditional kudla lesikudlako nje lemibhithu lamagusha batawube bajabulela kubona leto tinfo leto nabo labangade jwayele. Kulombuthano kwase kufika sona sikhathi sekuthi labamele letindlunkulu letintathu babeke emavi ekubonga. Kuto tintathu letikhulumi takhuta lona lwandle kuwo emakhosi ngalesakhiwo letaveta ukuthi sitoshintsha tona timphilo tesive senkhosi. Kepha nje kangibonga kunye kuthi nawe Tintuthwini awumnginyana. Ngicela kwendlulisa size singathi isikhathi esinenge nibe nenhlanhla lenkulu. Ngicela nje niphakamise itandla nonke nithi. Kusimbanenge univile uNkulunkulu. Iyabonakala vele tebe semumbi kakhulu. Kepha nje baka micro siyababonga siyagcizelela vele kakhulu ngoba tikolo tikhona nje ema high school nema secondary. Inyanza leyo ihlatshwa khona lapha ka micro. Kuphumelele ke bantwana bethu bakhone lokuthi bafunze. Nanyalo kuhlanganwe ngabo bantwana la besuka mshiya ngalo baye mshiya ngaloya. Kuthi ngeke ukuthi bewele bangadliwa tingwele. Nalokuthi misela ke bekunene bashido abantu abadzala ukuthi utawutala lokunye. Babekuse ngeliblow lelikhulu letimoto. Ukhanze ukuthi imoto setawugijima mshiya ngalo ya ushito babe MP lapha wathi hayi imigwaqo itawulunga lapha ngesheya. Siyabonga nje kakhulu ngibongele nebucopho ubucopho bale miphakathi isebendile bathatha igcabha nabo nabaphuma lapho uma seningasababuyisela bathi niyambona lo yadebedebe loya wakhiwa ngithi bongele netinduna tetinkundla taletinkundla letimbili kusinato titawusho ukuthi lo debedebe loya wakhiwa ngithi kungilokuhle lokho bekunene. Siyabonga nje baka micro project njengoba sekubongiwe micro project ke sesikudayelo lokho ukuthi vele kusebenta kwakhe
kuyimpumelelo. Siyabonga kakhulu nje Macro Project kusebenta kwenu seyindlungulo yakamncina. Siyathembisa futhi lokho ukuthi sitanibambisa siyindlungulo ngokuthi liso lethu libe khona kulomsebenzi. Singaphinde sicele nje nakuwe mabandla ladudane lokho ukuthi phela mathi khona tinkinga akasheshe atibike titolungiseka masinyana. Njengokuthi njena sekukhona lababonakala ukuthi awu sebaphelelwa ngemandla. Mhlawumbe lo 20 ngale nalo 20 ngala seyinto lengasekho. Likomiti alisheshe lokubike lokho. Kulabo bandla kancane labakhona labadudane nalomsebenzi batokhona ukuthi basikhuthathe loso sive noma ke labo bantu labangasakhona kusukuma batowenda lo msebenzi loqelwe ngibo. Ngiloko nje lokungenda lo msebenzi ukuthi uhambe bekunene ukuthi sibambisane ngokuthi lemibiko ayibe khona. Nyalo sekuchubeka naku, nyalo sekuchubeka naku. Ungathi sekuhamba isikhathi lesithe bonakala ukuthi hawo bantu bebangaseti keja kude lokubikiwe kulamabandla labukile. Sicela lokho nje ukuthi asibambisane ngaloko likomiti alibedudane nemabandla likubike lokufanele likubike ungaze konakala umsebenzi. Netimali ke lebetikhokhwa nalo ngakhokhe namhla awu so utawukhokha ngoba sewuvela ubonile ukuthi nangu umsebenzi sowethuliwe. Mhlawumbe bekathi angabe kutaba liciniso yini kepha liciniso namhla selibonakele ukuthi selentekile. Sesitivile ke mbukeli tinkinga lesive besibhekene nato ngako kwesolakala kwakhe lo Tebetebe lokufaka ekhathi bamva besikolo abangakhoni kwewela kude kuthi bakhone kuya esikolweni. Ngethembe ke mbukeli ukuthi ulithokotele kakhulu ihlelo lanamuhla njengoba besikuphathele kwethulwa ngalokusemthethweni kwesakhiwo saTebetebe iTintuthwini Footbridge kuyo inkundla yaseSpiki kanye nayo yaseNkhaba. Mbukeli bobukela sive siyathuthuka kuso sibuko Maswati eSwatini TV uyakuvalelisa ke umfane Nkosi wakibo bamfa benkosi bakavelezisweni nokwazi Dlamini uthi asihlangane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Vakashela tindlebe mangibona le Maswati liyaphuphuka siyatibona tinkhundla siyatibona netibhedlela